Angisale sekubingelela mfethu. Angisale sekubingelela mkhulu wami.
emboshongweni isazobheka izwi lenkosi bazalwane uvuka indaba ethi ukucinywa noma ukuthula ukwaphelile noma ukuzwa anything ethi uphelina iyenzeke nesikhathi uHana senyukile wayentabeni wafika entabeni wakhulekela umntwana wasemthola emva kalapha siphindanga sezwa uphelile ekhuluma eBhayibhelini ukuthi utheni after uHana esemtholile umntwana makabonga uJesu kunezimo eziyakusifica abazalwane sazohlabelela kunezimo engezinto eziyakusifica kodwa esiyakudlula kuzona sidlulisa ukuthi sinyukele entabeni saye emboshongweni cela sibambise lenkosi ngokusheshsha nje ebese sikhuleka abazalwane ngoba ngizokhuleka angisile ukuzolanda 95 amahubo 6 to 8 wozani masikhuleke sikhothame siguqe phambi kaJehova umenzi wethu ukuba yena uNkulunkulu wethu thina singabantu bedlelo lakhe nezimvu zesandla sakhe namuhla uma lilizwa izwi lakhe lingayenzi kukhona inhliziyo yenu njengabasemelini ayike kodwa makabonga uJesu lithe iBhayibheli sisiya kwinkonzo yesemoni nanoma ilizwi lenkosi selifika namhlanje kodwa ningayenzi kukhona inhliziyo yenu ngoba lizawufika izwi kodwa uma sikhuleka kuqala sikhulekela ukuthi imhlabathi noma ngabe kuthiwa ibikade benamefa sithi masithandaza bese kukhasha amefa enhliziyweni yomuntu ukuze umhlabathi wakho uyofana nomhlabathi othambile elizothi malehla namhlanje izwi lenkosi lehle lifike indawo liyithole makabonga uJesu sizohlabelela sithi akekho onjengawe ena